onyame onhyira yare owuo mane ntu ewo kwam Mama akwaba wa frame ajowa search name mesrel na wa subscribe to my channel near notification bell no so for more news. Ebusuafo enkra we ya ebe efi Voltarians region na omoto e de ama Sammy Gyamfi dela edem e na honto abranti bi na otume kwotena Accra FM ekensem hu se bi adwene dan team na eyi ayra no enkra we fi Voltarians region e kwa e de ama omo e kire se na sa NDC for babies with a sharp teeth in it. Almost so mu brebre no more case omuwa omo for mo ko na sa about ye ba betu de baby pa e ye 2 weeks or 3 weeks ya kada ye nimi na den ti no mo case e na se ne na mframem an se ma na pepe nti Sammy Gyamfi aka kire ye former president Kuffour say on shut up eno no yenya audio ti amfa anya asem ade kwakye ya na de ledem papa na ye nim so ye kokol so ye fito so ye tuntumo so ye kales ye ntimi nkyere no chese nsebo kacha mampani dada Kuffour no filthy words hunya a ode ni hwecha otimi na ayesere no ene se bi ebi mo mu ni nyansa so ye support ni se nti wa ka incident se bi mu ni nyansa politics nti mu ato wadwe ato se bi toileting a ofa kra nyi the led the market sem hu ni reason ne say adentia omampani dada Kuffour I endorse Vice President Dr. Baumia say in this situation at time a woman Vice President obetimi say bi Ghana nti ye fa Ghana enhye ne sa the la edem munum ye ne tukokum na the edem no unni minyansa kra ne ye fa unni minyansa kra ne ye fa bibia to nche no politics common sense should tell you say omampani dada Kuffour et same kra ontimi endorse NDC because yen kai say o man penida da Rollins tiase o ka say o munja mahama na munkotoma his excellency na da ka Kuffour de anti bida e your party na den say what supporters ema NDC na supporters ema NPP obu o ye ne don to abama NDC da bu o ye ne don to abama NPP da na wo party na wo no bi na ono wo di party na nim na party na tintim no kon ka say won ko so mama yen ko to abama ho man penida da mahama aw man penida da mahama we eda no mapenda da Muhammad delede mo babaye na in any case no se case bu o hware senka okay afa na Matias nti and the politicians no wan send money because money na ama no bi ebubu egu reach ebu de NNC for send money na ekukum ex president for Urata Mills wewu na be de akiri emisata wewu eye mon founder Papa Jerry wewu eni omo bon na no so papa. The politicians na mudi bon na mo yesterday NPP for mu risk na mudi a omudi bi bo o man no bra na mofra enyafo mobrofu njankafo ya ho faso nti na mampenda da Kuffour de me sure say wa ka hwemu nti se ono so no enya de obeye president no obeye president is one for free maternal care na free health insurance abade a ene ga bade so no wewu nti we kire mo send this for no mu ni legacy amodi abebo o man Ghana nti mo shut up ne ya de beto aba ne de ama wo yenti ensema mami ede etudwa Sammy Gyamfi u ejesen Sammy Gyamfi obi tag ne mami so bi un Sammy Gyamfi a onfa video en tag no enche ne say women be wa Voltarians region osi o pese on bisa na sem Sammy Gyamfi pese mi bisa o say se si a ugina ho u ejesen u mami a owo no ti asiana u papa owo ti asiana ndi mi maudwie se omunni asase sunso a enso mi maudwie Sammy Gyamfi osi Kuffour enka na nuntum e wo hwichiem na NDC ba power mbechi na tum adwenfin adwenboni adwentantan a edamu NDC fo trim me se emre na du se obi abeka na num nsem se ba omianya meti ase a mbegu mu enim ase o Ghana fo enim enum guase betum Sammy Gyamfi
and then calculate UH. Never yen and Kuffour de account. In Mauduye, our quam. Ye brabinsu ako show radio station. And I'll see. Yen and Kuffour no. Ni boni abe di. Oh, Ghana Queen so in a canoe to reach him. Papa, me mau kuse ni awreho a ebetu e wokwam. Like before baby say awo na say unfa ensa ensia amba wiase a bia betumi atu wokwam. Na ina na Kuffour age ya woi. Nyame ahyira no mpo se otiase e na wo hwichiem. Shira otiase. Ene nano ankantum. Wakun okudin wo Ghana. Agi Ghana man asi ho amayen. Nti onyame onhyira wo. Yare owuo manintu e wo kwam. Na menkyerɛ wo. Yare yemfa sika ntɔ. Enkwanso yemfa sika ntɔ. Ɛna yare a wamfa amfi onyame ho amba wiase no. Untumi nka sɛ ebe pare wo. Na wo ni Sammy Gyamfi anu na mati saa asɛm no nanso me mamu kuse ewo mo peni mfiem na ebetu mu so wɔ kwam akyɛn e papa Kuffour de mu ende ebia na enye yare o e ka akwanhyi Obi mi bi anim sɛ na me NDC sympathizer because of Prof J emails. Erade mfa ne kransie ye. Na hwɛ sɛ NDC lose election. Na ya papa asi edun ketia no. Enim sɛ NDC lose election figures kro mu ni bi. No mu betum futuru egu NDC youth ani sɛ yen hit street na ya win election no. Sɛ no mu boa. Ya papa asi edun ketia nkasa na bɛkan yo. Se court ho no kwotena ya ne figures kra no nkita bi na se ye hit street na obi tutu boy ani anase ye kopra na edi dem a anka ya ha ya busua na omomma de omotete abrochire ani omo comfort room na sebe uye youth na wa adwene mu da ho paa yi a Obesan di sam penifo we yachi. Ubedi NDC. And penifo we yachi. No. Because they take people for granted. Timi chantro. Kase. Yen hiti street. Na where we need election. Emrekwa unim se. Entesa. Ukotana court mpono. Na uni figures. Abusanfo momi yankotoma Dr. Mahmoud Baumia. Any MPP abang. Because in the next 10-15 years, you be MPP aban some faso. You be say MPP is a blessing to this country. Momi Yankotoma Dr. Mahmoud Baumia. Now education minister ne dear. Hey! Honorable say I would do. Or no cranty me say. Or nunti me kotoma Dr. Mahmoud Baumia. Momi Yankotoma Dr. Mahmoud Baumia. Wow. Honorable Isaac Adongo, the MP of Bolga Central, has just confirmed that Dr. Mahmoud Baumia is